hiburan irama seni. Allah Allah baca zikir hiburan irama seni. Allah ibu-ibu bapak-bapak saudara dan saudariku, mari kita bersalawat kepada Nabi. Ibu-ibu bapak-bapak saudara dan saudariku, mari kita bersalawat kepada Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumaddad ya imam al-qiblataini. Nabi Muhammad Muhammad ya ulul azmi. Allah Allah Nabi Muhammad Muhammad ya ulul azmi. Jaja ya jaja tasmara qaulin nabi taja ya bangsa tabaja zikir berzanji tanya selawat kejanjungan terkenal Muhammad Nabi tanya selawat kejanjungan terkenal Muhammad Nabi. Baca zikir hiburan irama seni. Allah Allah baca zikir hiburan irama seni. Allah betapa dihurin pegang bid'ah maulid Nabi. Hana hadis hana ayat hana hadis. Betapa dihurin pegang bid'ah maulid Nabi. Hana hadis hana ayat hana hadis. Buta makna bid'ah hai ayat dengan ummi. Beza pada mu'tadilah awashi ahman wahabi yang tertaut yang gerusir Sayyidina Ali. Allah Allah yang tertaut yang gerusir Sayyidina Ali. Jaja jaja tasmara maulid Nabi taja ya bangsa tabaca zikir berzanji tanya selawat kejanjungan terkenal Muhammad Nabi taja selawat kejanjungan terkenal Muhammad Nabi. Baca zikir hiburan irama seni. Allah Allah baca zikir hiburan irama seni. Allah bid'ahna heboh macam berkata kamai ayah ummi pun hasanah muharramah mutramah yajibu hati. Bid'ahna heboh macam berkata kamai ayah
disunahkan dilarang oleh Nabi bila hasanah yang disunahkan dilarang oleh Nabi dalam syariat Muhammad Rasul Ilahi Allah dalam syariat Muhammad Rasul Ilahi hiburan irama seni Allah baca zikir hiburan irama seni Allah suasana di malam sunana adu beringat amalul audan Abu Lahab gara-gara digomnya senang yang beriman ke Sayyidina dalam syariat Muhammad Rasul Mustafa Allah dalam syariat Muhammad Rasul Mustafa hiburan irama seni Allah baca zikir hiburan irama seni Allah dia mula berkata Tuhan dan jahanam keranuraka oleh Nabi digomnya serang dari Sayyidina dia dalam jahanam keranuraka oleh Nabi digomnya serang dari Sayyidina untuk merdeka sidrohuda yang dimegala ke Sayyidina untuk merdeka sidrohuda yang dimegala ke Sayyidina walau gomnya dan beriman ke Rabbana Allah walau berniat dan beriman ke Rabbana hiburan irama seni Allah baca zikir hiburan irama seni Allah nyanjung Nabi sayangul umat kajian musabani wa'ul hamdi nyampai Nabi sampora kewabun bahadarat bababan ummati nyanjung Nabi sayangul umat kajian musabani wa'ul hamdi nyampai Nabi sampora kewabun bahadarat bababan
yang mengingat sabe-sabe jaja-jaja di dada tersebar maulid Nabi jalan dada tak baca zikir berjanji dan berselawat kejajangan terkenang Muhammad Nabi tak berselawat kejajangan terkenang Muhammad Nabi baca zikir hiburan irama seni Allah Allah baca zikir hiburan irama seni Allah berselawat aja Muhammad selawat nyakang oleh zikir oleh ibadah tak sembah yang oleh alam Muhammad Nabi berselawat aja Muhammad selawat nyakang oleh zikir oleh